हेलो दोस्तों आহি गलो नतुन एटा भिडिओ लय दोस्तों आपनालोकर गार्लफ्रेंड बा आपनालोकर घरर जिकोनो मानुहक कार लगत कथा पाति आछे आपनालोकर मोबाइलत शुनिब पाबो एटुए मैं आपनालोকক देखुवाम यार कारणे आपनालोকক भिडिओटु पुरा देखिब लागिब आरु जदि भिडिओटु अलपमान स्किप करे तेनेहले एटु हेकिब नोवारिब एतियाলৈকে যদি मोर चेनेलटु सबस्क्राइब करा नाइ तेनेहले सबस्क्राइब करि दियक आरु एनेकुवाई निउ भिडिओ देखिबर कारणे आपनालोके এই बेल आइकनटु क्लिक कर दियक। तो यार कारणे যাব লাগিব আপোনালোকৰ মোবাইলৰ ডায়ালাৰত গৈ ইয়াত লিখিব লাগিব *401# ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নম্বৰটো দিব লাগিব মই নম্বৰটো দি আছো অলপ টাইম লব যাৰ মোবাইলৰ কথাবিলাক আপোনালোকৰ মোবাইলত শুনিব চায় সেই মোবাইলটো আপোনালোকৰ হাতত ল'ব লাগিব তো এতিয়া ডিএক্টিভ কিনকৈ কৰিব মই দেখাই দি আছো আপোনালোকক আকৌ ডায়ালাৰত গৈ লিখিব লাগিব ডায়াল কৰিব লাগিব *402 ইয়াত ডায়াল কৰি দিয়ক शर्तहीन कॉल फॉरवर्डिंग अपना नंबरत सक्रियहीन करा हुइसे आपके नंबर के लिए बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग हैज बीन डीएक्टिवेटेड ऑन योर नंबर तो হৈ গৈছে दोस्तों आजिर भिडिओ एखाने दोस्तों भिडिओ केनेकुवा लागिसे भिडिओ जदि ভাল লাগিছে তেনেহলে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব।